Pemirsa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencana terjun ke lapangan untuk nyelahin tunilikin kesehatan hewan pemekas bawi di tatkala rahina penampahan galungan. Puniki kemargian untuk mastikayang bawi dan medaging pinyungkan tur aman. Kasih Kesmafet Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian Tabanan Nilu Putu Karyati Mausang, panureksan hewan pacang kekawitin ring rahinani mangkin, tur benjang tanggal 15 sanek laksanayang oleh petugas ring suang-suang tingkat kecamatan, ring Kabupaten Tabanan, antuk 16 jadi petugas. Petugas pindah ke dokter hewan, sanes sampun madue SK saking pemerintah Provinsi Bali. Artosnya nih petugas madue kewenangan antuk nureksain. Pemarginnya nih petugas ngacak sejeroning nureksain makudang genah pemotongan hewan ring suang-suang kecamatan tur kemargiang antuk kali tahapan luire sedurung pemotongan atau mortem miwah pasca pemotongan hewan postmortem antuk nureksain isin tur paukudan hewan. Tujuannya nih mangda daging sanika ajeng kerama tatkala rahinan nenten medaging bakteri utawi pinyungkan. Ringgalah punika taler ngewedarang komunikasi informasi dan edukasi KIE sajeroning virus African Swine Fever ASF utawi flu babi Afrika. Pai ketanyane taler mempengabdi ya diastun pakibah virus flu babi sampun matilar nanging krama mangda tetap waspada ring kewentenan inucap tatkala ngolah daging bawi. Bakteri sani patut katureksain merupa cacing sani wenten ring hati. Tias punika patut kaselehin pisan ring jeruan bawi yening sampun mewarni pelung utawi gadang mangde sampunang keajeng. Selami puniki sani sadurung nyane sampun memargi kekan tenang durung nanin kepanggih pikobat inucap. Ya diastun punika nanging patut pisan ketangarin. Sapunika taler ring genah pemotongan bawi nyang regalungan rauh mangkin kewentenan bawi sayan kirang yening sayhang ring warsane lintang napi malih populasi bawi sayan tedun manik bisnis Bali nguningayang.